What's going on, nerds? Shazanander right here, and let's talk comics. What's going on, nerd? Ini Let's Talk Comics with Nendo. Kita sembang komik tanpa tapisan. Superhero bangkit, villain penuh muslihat. Teori panas, cerita padat dari panel ke multiverse yang syarat. Jomayan. Let's Talk Comics, man. Let's Talk Comics, man. Let's Talk Comics, man. Let's Talk Comics, comics, comics. Let's Talk Comics, man. Welcome back once again, ladies and gentlemen. Siapa macam biasa, siapa belum subscribe, please subscribe to this YouTube channel. And hari ni memang the moment we have been waiting for, man. Oh my god. Sebenarnya aku nak buat episod ni bersama dengan Izzat Sembayang, tapi masa tak izinkan. Tapi tak apa, mungkin aku akan appear dalam dia punya episod kot. Tapi dengan cerita dia akan buat satu episod dengan Adib dulu. Aku tak tahu lah whether aku akan appear kat Sembayang ke tak. But yeah, hari ni aku tak ada invite sesiapa, so korang terpaksa just layan akulah borakkan pasal Spider-Man ni kan. Yang siapa dah dengarkan aku punya review, a short review lah basically, kat TikTok punya live tadi pagi, thank you so much. And also yang siapa dah join TikTok live Sembayang semalam malam pun thank you. Korang confirm dah dapat an idea of apa pendapat aku tentang this trailer kan, Spider-Man Brand New Day ni. So this episode aku just nak run through balik apa yang aku dah bincangkan masa live tadi lah basically. So let's not waste no more time, and let's just dive straight right into it, man. Oh my god, Spider-Man Brand New Day punya trailer. Kita tunggu agak lama juga And honestly, lagi berapa bulan ni? Sekarang dah bulan March, April, May, Jun, Julai. Lagi 4 bulan, man. Kalau dia keluarkan trailer ni masa Jun pun, aku tetap akan excited gila. In fact, it will be much better kalau dia keluarkan lagi lambat, because lagi lama diorang nak keluarkan trailer ni, lagi dekat masa dia untuk movie dia nak keluar tau. Sekarang ni dia release trailer ni pada bulan March. Kita ada lagi 4 bulan untuk hadap, untuk tahan sampai movie dia keluar. Besides kita kena layan Daredevil Born Again dulu, kita kena layan Spider-Man Noir dulu. So rasa lama jugalah. Okay, so far trailer dia aku tengok ramai fans puas hati, except for kat Twitter aku tengok ramai orang macam complain pasal CGI lah, pasal dia punya colour grade lah tu semua. Pada aku tu semua benda tu semua petty gila. Aku takkan touch on that, because colour grade tu pada aku is okay. First of all, this movie is going to be a darker tone of this movie is going to be in a darker tone, because diorang akan sentuh pasal the other punya comics lah, Spider-Man akan mutate jadi the Spider or whatever. Itu nanti aku akan explain lebih. Also CGI dia at this day ni, kalau korang masih complain, aku pun tak tahulah. I mean, korang dah tahu CGI macam mana kan. We get it, 2008 is much better, but kita cannot ask for much lah. Besides, as long as storyline dia okay, kau nak complain lagi pasal CGI, kenapa? CGI ni macam nitpicking tau. Kalau movie dia okay kan, then okay lah kan. Alamak, just because CGI sampah tu korang tak nak tengok movie ni, is total bullshit daripada aku. So balik pada trailer dia, sedangkan since aku tak buat reaction of this movie, aku ada buat sebenarnya, tapi bila aku nak edit kat phone aku, aduh barai syak. By the time bila aku nak post, dah basi dah tu reaction. So might as well aku just buat review kan. Okay, so let's watch the whole trailer again. I mean, aku takkan buat picture lah for the trailer, because nanti copyright kan. Even the audio pun tak apa. Okay, first of all, Spider-Man terbalik bat kat tempat railing tu kan, construction tu. Damn, korang ingat tak scene apa yang sama macam tu juga, yang Spider-Man duduk terbalik across the Spider-Verse masa Miles Morales borak dengan Gwen Stacy? Sama gila diorang terbalik, and then angle dia is camera dia macam ikut diorang punya posture kan. So the city nampak terbalik macam wow. Itu benda pun masa aku live ada orang tegur, cakap tak salah Rip nak DC cakap yang Spider-Man tengah duduk terbalik tu. Dan aku realise Across Spider-Verse pun ada buat scene tu. And then kita nampak a closer look of Michelle Jones. Damn, she is getting much more feminine, man. Yes, the past trilogy dia nampak kasar, dia nampak macam tomboy, nonchalant. I feel like
she's still nonchalant, cuma dia much more ladylike lah dalam this movie kan. Dengan dia punya threaded eyebrows, you know, rambut dia lagi warna merah macam kat dalam comics. Walaupun dia bukan Mary Jane Watson, but kita dah nampak slowly dia akan bertukar jadi Mary Jane Watson. Adakah teori aku akan jadi dalam movie ni? Yang siapa tak tahu, ataupun yang siapa baru join Let's Talk Comics punya podcast ni, aku pernah berteori yang Michelle Jones ni satu hari akan dapat the title Mary Jane apabila dia masuk college ataupun bila dia jadi working adult. Macam kat komik kita tahu dia jadi model, lepas tu jadi pelakon kan. So kalau diorang nak go towards that direction where Michelle Jones ni jadi pelakon in the future, kalau jadi pelakon, takkan dia nak namakan diri dia Michelle Jones. Maybe agent dia akan tukar nama dia jadi Mary Jane. Contoh macam, you know, since nama kau MJ and kau tak nak orang panggil kau Michelle Jones, why not kita stick to the initial MJ, but kita tukar nama kau jadi Mary Jane Watson. Aku nak benda tu jadi because, you know, it's just like a nod to the fans lah kan. But we'll see lah. Itu adalah semata-mata teori aku saja. And yeah, okay, then next frame kita dapat yang Spider-Man selam tu kan. Itu sama macam TASM 2 Mat. Aku dah nampak juga orang buat side by side kan, scene yang Andrew Garfield selam and then swing tu sama gila. Aku rasa movie ni diorang macam nak pay tribute to Tobey Maguire Spider-Man dengan Andrew Garfield Spider-Man. Andrew Garfield Spider-Man is based on dia punya swinging, dia punya, you know, cinematography, shots of basically swinging lah kan. While Tobey Maguire is much more of dia punya powers. Contoh macam organic webbing, and then dia punya relationship between Michelle Jones. Because kalau korang ingat Spider-Man 2, Mary Jane Watson ada macam so-called crush kat Spider-Man tau, while dia ada relationship dengan anak Jonah Jameson kan. In this movie she's in a relationship with someone lah. Aku tak tahu whether dia Harry Osborn ke Paul ke, but she's in a relationship. Tapi at the same time dia pun macam ada crush atau dia macam interested dengan this Spider-Man guy. Because kalau kau tengok at the end of the trailer, kau nampak kat tembok Michelle Jones ni ada banyak gambar-gambar Spider-Man. So maybe dia macam a fan lah of Spider-Man tu. So balik pada yang scene ni kan, benda ni aku nak complain sikit. Masa diorang tunjuk close up of Spider-Man yang mata tengah tengok through dia punya topping tu, aku macam tak berapa minat that shot. Because first of all, when you wear a mask, kau tak boleh compare dengan Iron Man punya shot tau. Because Iron Man is a helmet, and then helmet dia tak macam melekat kat muka kau. Dia macam gini tau, dia ada space kan. Tapi while pakai topeng, dia melekat kat muka kau. So macam mana kau nak buat shot tu pun, it is impossible to show macam Spider-Man is looking through the lens. Kau faham tak? I mean dulu masa Homecoming bila dia buat POV of Spider-Man, habis nampak those digital punya, you know, benda kat through the eye, through the lens kan, itu aku okay. Tapi for this shot aku tak berapa minat, because macam tak logic lah. But aku understand what they trying to do. Cuma that shot should stay in the draft lah basically kan. But yalah, itu benda kecil je, so aku tak nak sentuh benda tu banyak sangat. And then kita dapat tengok Peter Parker kat apartment dan semua, and then there's a narration of Peter Parker. Aku rasa it's like he's reading something lah, and then you know, and then dia cuci baju. Itu pun macam kat Tobey Maguire punya Spider-Man. Macam kita tahu Tobey Maguire pun pernah cuci baju dia kat laundry kat Spider-Man 2. So this kind of like an Easter egg atau a tribute lah. And then dia dapat the key to the city. I don't cakap they got it from a mayor, tapi aku tak tahu, maybe some politician lah kan. Because kita tahu sekarang Kingpin is a mayor, and kita pun tak tahu this timeline adakah ada sama dengan Born Again ke tak. But yalah, I mean, Michelle Jones dengan Ned Leeds. Oh my god, please lah guys. Aku ingatkan we are done with Ned Leeds dengan Michelle Jones tau, kat dalam this trilogy kan, the next trilogy kan. We are done with Michelle Jones dengan Ned Leeds kat the previous trilogy, and this time kita get a total different story. Technically macam Born Again lah kan. Tapi Ned Leeds ni masih muncul Mat. Aku tak faham masa. Aku just harap Ned Leeds mati so. Kau tahu tak kenapa? Because kalau let's say Ned Leeds mati kan, it will motivate Peter Parker untuk jadi more gritty. Kau faham tak? Contoh sekarang dia dah dapat organic webbing.
Okay, macam kita tahu kat dalam komik, lepas dia ada punya event, dia ada punya story arc kan, he gets more darker tau. This Spider-Man gets more darker. The storyline gets more serious, you know. Aunt May dah mati semua, and Kingpin dia pergi jumpa Kingpin kat prison, threaten Kingpin untuk bunuh dia semua kan. So maybe kita akan dapat that motivation of Spider-Man in this movie lepas Ned Leeds mati. I get it, benda ni terjadi kat No Way Home bila Aunt May mati kan, but it's totally different because itu sentuh multiverse. But this time aku tengok dia macam aku tak tahu lah, like in the first place, the reason kenapa aku nak benda ni terjadi is because aku tak nak Ned Leeds hidup, aku nak dia mati je. Fine, kalau korang nak argue aku, Ned Leeds adalah Hobgoblin. Nampak sangat korang tak baca komik. Korang cuba dengar apa content creator dekat luar lain cakap kan, korang ikut je. First of all, Ned Leeds is not the real Hobgoblin. The reason kenapa Ned Leeds jadi Hobgoblin is because he got manipulated, he got brainwashed by Roderick Kingsley, the original Hobgoblin. Okay, so bunuh tu Ned Leeds, introduce Roderick Kingsley. Kalau tak nak introduce Roderick Kingsley, tak apa, introduce anak saudara Ben Urich, which is Phil Urich, who is also the Hobgoblin. Nampak? Ned Leeds tak payahlah jadi Hobgoblin. Besides, badan dia besar kot, macam mana jadi Hobgoblin? Yeah. So moving on, dia pakai mask tu nampak CGI gila, buat which aku tak complain. Okay, lepas ada sarung mask tu, bila dia lompat tu kan, itu that kind of reminds me of TASM 2 punya scene lah, bila the swing tu kan, sama macam bila dia stop tu tank. It kind of reminds me of TASM 2 bila dia nak cuba stop Rhino, you know. Yeah. And then bila Frank Castle langgar dia tu pakai vendor, sama juga macam TASM 2 bila dia langgar dengan ambulance ke kereta polis. Ya, sama gila. So aku rasa Sony macam sengaja nak pay a tribute atau give an Easter egg of TASM 2 lah kan. So masa ni bila Spider-Man jumpa Frank Castle atau Punisher, looks like Peter Parker, Spider-Man ni dah kenal siapa Frank Castle sebab dia sebut nama Frank kan. And then Frank Castle pun macam tak ada terkejut bila nampak Spider-Man. Benda ni aku rasa because of the time gap 4 tahun tu, aku rasa diorang dah pernah jumpa each other. Okay, kalau kau nak tahu, sebenarnya the first appearance of Punisher adalah kat dalam komik Spider-Man, man. Punisher ni was supposed to be Spider-Man punya villain, kau tahu tak? Marvel intended to make Punisher ni sebagai villain, tapi lepas cerita Punisher tu kat Spider-Man, ramai fans suka pasal ramai fans minat ni Punisher kan. Marvel eventually buat dia jadi anti-hero. And then eventually aku tak tahu kenapa diorang buat Punisher ni dengan Daredevil lagi much closer lah. But sebenarnya Punisher ni adalah villain kepada Spider-Man. So maybe dalam 4 tahun gap tu yang kita tak dapat tengok, technically it's a plot hole lah kan. Maybe kita dah dapat tengok Spider-Man fight dengan Punisher. Lepas tu sekarang ni dia, you know, dah macam faham apa Punisher punya intention bla bla, tapi dia still tak agree dengan killing role of Punisher lah. That's why dia cuba nak stop Punisher untuk, you know, make it much more messier lah kat dalam that scene kan. So yeah, aku suka the interaction dia, because you know, finally kita dapat tengok Punisher bersama dengan Spider-Man. Kalau tak ada dengan Daredevil je. So pada aku is much more interesting than dia jumpa Daredevil kan. Aku tak sabar. Aku harap dia cuma muncul sebagai cameo saja, because aku nak tengok Spider-Man solo lah dalam movie ni kan. And then dia jumpa Michelle Jones. Aku rasa ni dekat party Michelle Jones kot. Kau boleh nampak Michelle Jones dah pakai much more ladylike punya outfit, and then rambut dia merah. Oh my god. Also at this scene kita nampak dia macam tengah, you know, sembang dengan lelaki yang tengah stroke rambut dia. Aku rasa itu Paul ataupun Harry Osborn. Tapi he looks more like an Indian to be Harry Osborn. Kau faham tak? I don't know, man. But anyways, aku tak kisahlah siapa tu Mamat, as long as dia bukan Paul, aku happy. Because Paul is like, oh my god, that would be another different story, man, untuk buat. Tapi aku pernah berbual pasal Paul lah. Kalau korang interested, korang can go watch aku punya old podcast, old episodes kat podcast ni tentang Paul ni kan. Yeah. And then cut to masa Peter Parker balik apartment dia. Benda ni aku dah berteori kat Instagram. Yang siapa belum follow aku kat Instagram, follow aku kat Instagram. Korang akan nampak aku borak pasal Spider-Man atau Marvel kat situ juga. So yeah, aku dah cakap masa ni Peter Parker looks like shit, and he looks like he just got beaten up lah kan. Macam kita tahu,
kat dalam komik pun ada sama scene macam tu juga, which is kat dalam komik The Other, where dia kena tibai dengan Morlun kau-kau punya. Even Morlun sedut dia punya power kan, sampai dia dah lemah gila dah, muka dia dah bengkak, you know, dia dah macam nak mati gitulah. Kat dalam komik tu, lepas dia kena tibai dengan Morlun, dia jatuh sakit, eventually dia mati. So orang semua yang kena mati tau, sampai badan dia jadi macam mummified. Aku tak tahu cakap, dia jadi reput lah. Lepas tu tiba-tiba badan dia terbelah, and tengok kat dalam kosong. So technically dia jadi macam insect, where macam butterfly lah. Dia macam, okay, aku tahu butterfly, sebelum dia jadi butterfly, caterpillar ni masuk dalam cocoon. Dia sama macam itu. Lepas bila dia technically diorang evolve Is it evolve? Yeah, that's why kat dalam video tu ada narrator explain pasal the cycle of spider kan. So technically that is what happening. That is what happened to Peter Parker juga dalam this movie. He's going through that cycle loh, where dia akan evolve. So balik pada komik The Other tu, bila dia hilang kat dalam atas katil hospital tu, dia dapat mimpi ataupun dia kat dalam alam lain, where dia jumpa this spider being besar gila atau a spider god kan, tengah borak dengan dia tengah explain kat dia the life of spider, what happened to a spider, you know, like some men want to be a spider, some spider want to be a man. So technically that spider is explaining about Peter Parker punya life. And then cut the story short, kita nampak a cocoon sangkut kat this bridge. Aku rasa tu bridge kat Brooklyn kot. And then cocoon tu hatch, Peter Parker muncul. Bila Peter Parker muncul, dia tak sedar yang power dia dah enhanced. Dia ada night vision, dia ada spider sense dia pun dah enhanced. Technically he is a new person lah. Dia tak jadi man spider tapi dia punya power jadi lebih kuat lah basically kan. Ya, kat dalam scene trailer tu juga kita nampak mata Peter Parker jadi hitam kan, ataupun merah. Ada some cakap dia jadi man spider because man spider dia keluar mata empat mata gitu bla bla. Pada aku harap tu tak sentuh tu man spider. Kat dalam komik dia ada juga, dia mata dia pun jadi merah sebelum dia officially mati kan. Ya, so aku rasa that's the process of him leading to be inside the cocoon. Dia akan jadi macam that monster atau that spider yang menakutkan, and then dia mati, and then dia reborn balik ataupun dia rebirth balik. Sama macam apa yang kita dengar kat narrator tu kan. Ya, aku rasa okay, aku faham kenapa orang keep on saying the man spider, because of the leak script yang kita dapat tu kan. Tapi mungkin what they are trying to say is the man spider yang kita akan dapat ni is not the man spider yang kita tahu yang dia jadi monster ataupun ada 6 kaki tu kan. Tak, aku tak rasa benda tu. Tapi the man spider yang kita akan dapat is the sama man spider yang kita dapat kat The Other punya komik, where aku tadi cakap dia jadi monster tu. Ya, and then dia evolve jadi, you know, Peter Parker balik bla bla. So aku rasa benda tu akan jadilah kat dalam this movie, because nampak macam tu kan. And then, you know, that's how he got his organic webbing. Sama juga macam kat The Other comic, that's how he got his organic webbing. Kat dalam komik pula, the reason kenapa Marvel decided untuk kasih the organic webbing is because of Tobey Maguire punya movie. Tobey Maguire movie did so well until Marvel Comics decided untuk buat Peter Parker punya komik ada organic webbing sama macam Tobey Maguire juga, until for like a few years, and then dia balik pada web shooter dia. Another scene yang kita nampak dia scan badan dia tengah scan badan Spider-Man, apa aku mimpi yang dia tengah scan diri dia tu kan. And then ada cut to the next scene where, the next shot where dia tunjuk ada superior strength, superior agility, heightened senses, enhanced perception. Benda ni pun aku dah cakap kat dalam Insta story aku. Sekejap aku buka aku Instagram Hold on sabar. Okay, aku cakap in the comics he literally had night vision after the incident. Ya, aku pun ada circle ni jugalah. Kat komik pun ada sentuh pasal strength, agility dan senses. So yalah, aku rasa sama lah, benda ni sama macam kat The Other punya komik kan. So ya, aku dah berbual satu. And then dia jumpa Bruce Banner macam ingat lupa pasal Spider-Man tu semua kan. So ya, habis kau nampak tak yang masa air water droplet jatuh kat dalam tub tu, and then Spider-Man macam slow motion Technically that is
Sony showing you guys, ataupun the director is showing you guys yang how powerful Spider-Man punya senses is right now selepas dia kena benda tu kan. So selepas dia mutate lah basically. And then terus ada scene yang dia macam buat apa, what's that thing called macam kat game lah. Tapi aku tak rasa tu dia, sebab dia nampak macam dia tarik instead of the launch diri dia tau. So and then apa lagi aku boleh berbualkan. Jean Grey, aku tak tahu whether dia Jean Grey ke tak, but itu Sadie Sink kita tak nampak the full look of her, tapi kita tahu itu Sadie Sink because ada some leak set footage, set photos lah, kita nampak Sadie Sink gunakan that hood juga kan. And then ada moment yang polis ni kena macam mind reading, and then masa kat dalam tank tu nampak ada orang tu, perempuan tua ni keluar pun kena mind read juga. So ada orang cakap itu maybe Jean Grey, ada orang cakap itu maybe Mr. Negative, tapi aku tak rasa itu Mr. Negative because aku rasa there's too many villains untuk introduce Mr. Negative dalam this movie lah. And also why Mr. Negative the main villain, aku tak faham. Besides tak ada orang, aku tak tahu lah. Anyways I mean it only makes sense if it's Jean Grey lah kan, but tak tahu lah. And the Scorpion punya look, oh my god, Mac Gargan finally man, after 10 years of waiting selepas kita dapat that post credit scene masa Homecoming, kita semua tertunggu-tunggu tau bila Mac Gargan ni nak muncul. And finally we are getting Mac Gargan after 10 freaking years man. Or should I say 11, wait, is it 11? No, 9 years lah basically lah, 10 years because Homecoming keluar 2017 kan. But still, damn, walaupun bila konsep art dia keluar aku tak berapa minat dengan dia punya look, but kat dalam movie ni nampak cantik gila siap. Damn, masa dia tiba Spider-Man, aku harap suit dia akan evolve at the end of this movie, and aku harap Scorpion is the main villain. So dia akan evolve lah. And aku pernah berteori yang Scorpion ni akan jadi Venom kan dalam this movie, because macam kita tahu kat dalam komik pun Scorpion pernah jadi Venom. And then Mac Gargan yang pelakon himself, Michael Mando siapa dalam dia, pun ada hint tentang Venom sebab dia post kat Instastory dia gambar Scorpion bersebelahan dengan Venom, and that Venom is not Eddie Brock Venom but Mac Gargan Venom. So what does that mean? And dia bukan post sekali dia post 2 kali benda tu. Adakah dia sengaja ataupun dia tak sengaja, kita tak tahu, ataupun maybe dia hint, I don't know man, we'll see. But the scene sequence aku suka gila sah. And then there goes Punisher again. Aku rasa Punisher akan muncul 2 kali kot dalam movie ni, aku tak tahulah. And then ada scene dia dengan Michelle Jones. That's why I say dia macam ada that Tobey Maguire punya vibes kan. Benda ni actually Izzat Seboyang yang cakap, so aku cari lah dia macam nak bagi tribute pada Tobey Maguire lah. Lepas tu ada scene later langgar tu bus, orang cakap tu Rogue. Aku tak tahu lah, rambut dia nampak macam Rogue kan, but aku rasa it's just a coincidence lah kan. And then that scene juga kind of reminds me of Doctor Strange punya scene, yang Doctor Strange dengan yang Mamat, yang partner dia langgar bus juga, ada dalam bus ada Stanley. Itu pun Izzat Seboyang dia sentuh. And then the moment we have been waiting for man, comic cover art homage. First kita dapat Amazing Fantasy 15 punya cover. Damn, aku tahu daripada Tobey Maguire they have been trying to do that look, because that shot is an iconic shot of Spider-Man man, because that's the first ever appearance of Spider-Man kat dalam komik Amazing Fantasy 15. Kalau korang curious tak apa, aku akan letak gambar juga. And then also the cover art of Boomerang masa Eric Larson punya run, oh my god. And then kita dapat Tarantula punya homage juga, but sama Tarantula punya shot sama gila macam kat komik punya cover man. Boomerang dia tak sama, tapi yalah they are trying to make it the same man. Amazing Fantasy punya cover homage pun macam I mean you can just grab some random guy swinging gitu kan. Actually Spider-Man Homecoming pun pernah buat benda tu masa dia angkat one of the perompak bank tu, pakai helmet, pakai topeng Iron Man, and then dia buat tu sebagai gambar poster lah kan, atau promotional art
Tapi for this one, dia akan muncul kat dalam movie ni something else lah. Because you know, Amazing Fantasy 15 is like really, really iconic. And then macam aku tadi cakap, Tarantula punya cover art pun diorang buat juga. Oh my god. Aku tahu aku dah berteori ni banyak kali, tapi aku just say it for the sake of saying it again lah, untuk pendengar-pendengar baru kita ni. Aku pernah cakap benda ni maybe akan muncul sebagai montaj. That's why aku macam pelik kenapa fans rasa bengang bila Sony introduce ramai villains kat dalam movie ni. Kita dapat Tarantula, Boomerang, Tombstone, Scorpion, habis dengan cerita ada Ramrod, ada Jekyll tu semua kan. Tapi kau faham, time gap Spider-Man ni sekarang adalah 4 tahun. So dalam masa 4 tahun tu, takkan diorang nak buat movie satu persatu kan. Of course dia akan introduce serentak sebagai montage, macam kita pernah dapat kat Fantastic Four First Steps. Dia tak ada hege-hege untuk bagi tahu apa jadi kat Fantastic Four ni, tapi dia bagi a quick summary of what happened to Fantastic Four and what they have been through, you know. So maybe dalam movie Spider-Man Brand New Day ni kita akan dapat a montage atau a summary of what Peter Parker have been through for the past 4 years. And then dia akan tunjuk montage, ada lawan dengan Tarantula, ada lawan dengan Boomerang, maybe ada lawan dengan Ramrod, ada lawan dengan siapa nama dia, Jekyll ke apa, you know. So it's fine, pada aku it's fine. And maybe during the montage, masa dia tunjuk shot-shot yang apa, homage-homage yang tadi dia tunjuk kat trailer tu, maybe dia orang boleh buat those shot sebagai Daily Bugle punya front page. Tak ke menarik benda tu kan? Yeah, so that's my theory lah kan. But we'll see lah nanti in the future, in the movie nanti. And then kita dapat the hand punya shot. Oh my god, the hand ni macam-macam. There's so many things happening in this movie. The hand punya iconic shot ni pun adalah sebenarnya cover art untuk New Avengers. And that cover art pun tak ada Spider-Man. Tak ada Spider-Man. Dia cuma ada Ronin dengan Elektra. But okay lah, I mean, why am I complaining? It's but yalah, honestly pada aku tak nak The Hand ni muncul dalam Spider-Man Brand New Day, sebab The Hand ni technically villain pada Daredevil lah. So I don't know man, maybe kita akan dapat Daredevil dalam movie ni. Let's leave it up to Sony lah untuk explain benda ni. Aku tak tahu lah, aku excited gila. And then last but not least, the iconic scene we are finally getting. Sebagai Spider-Man fan ataupun yang Spider-Man fan kat luar sana, korang mesti tahu the iconic scene bila Marvel first time introduce Mary Jane man. Sebelum dia introduce Mary Jane kat komik, ada tease of Aunt May explain kat Peter Parker tentang neighbor dia ni tau, which is Mary Jane Watson. Masa ni Peter Parker tengah dating dengan Gwen Stacy, so dia tak kenal siapa Mary Jane Watson and dia tak interested pun. So kat dalam movie ni they are trying to do that, because sekarang Mary Jane pun dah tak kenal siapa Peter Parker. So kita dapat the scene based on the trailer kat sebelah pintu hijau, sama gila macam kat komik, where kat dalam komik tu panel dia Mary Jane cakap apa, face it tiger, you just hit the jackpot. Tapi kita pun tahu Mary Jane adalah neighbor pada Peter Parker kat dalam komik tu. This scene pula sama gila dia punya situation, cuma dia tak cakap face it tiger, you hit the jackpot. Dia cuma cakap apa, you're a friendly neighbor. Itu pun Peter Parker macam tersedak, because you know dia adalah friendly neighbor Spider-Man kan. So benda tu aku macam titik excited sebagai Spider-Man fan. Aku macam oh my god, they are doing this. And then kita nampak kat tepi dia ada gambar-gambar ni, aku cakap tadi dia gambar-gambar Spider-Man tu semua kan. So yeah, like benda ni kita dah nampak kat komik banyak kali dia buat. And then kat dalam kartun pun dia buat banyak kali. Animated series dia pernah buat. Spectacular Spider-Man was the closest one we got. Live action so far tak pernah. Kita tak pernah dapat Tobey Maguire diorang cuba nak buat masa yang Mary Jane nak kahwin tu, bila dia lari from her wedding, lepas tu dekat pintu Spider-Man, they try to do but it didn't work for me. TASM dia tak boleh buat lah Mary Jane. Diorang dah delete her off completely kot untuk Mary Jane karakter ni. So memang tak ada chance. Tapi kita dapat benda ni kat MCU Spider-Man. Aku tahu aku benci MCU Spider-Man, but after No Way Home aku cuba nak kasih chance untuk MCU Spider-Man ni. And oh my god, diorang berjaya untuk buat aku happy lah.
yes, ini baru saja the trailer. Aku tak tahu whether the movie is gonna make me happy or not, but so far the trailer has already make me satisfied. Yeah, macam comic accurate atau comic moments yang kita dapat dalam trailer ni, which aku happy, and aku can guarantee we gonna get even more when the movie comes out. So aku tak tahu, No Way Home made me laugh, made me cry, made me susah nak move on tau dengan movie tu kan. Even until right now, aku masih suka tengok No Way Home tu. Aku harap this Spider-Man Brand New Day will do the same thing for me lah as a fan. Damn. What do you guys think? Comment down below apa korang rasa tentang trailer ni. InsyaAllah aku akan borakkan lagi lebih bersama dengan Izzat Sembang Wayang. Korang just need to stay tuned for that. Comment down below lah. Don't forget to subscribe to this YouTube channel. Dengarkan podcast ni di Spotify. Follow aku di TikTok, dan juga follow aku di Instagram. Itu penting, sebab tahun ni Spider-Man dengan Avengers Doomsday is coming. Even banyak Daredevil is coming, Spider-Man Noah, Punisher special presentation is coming. All these projects yang akan datang ni adalah aku punya personal favourite. So Instagram memang aku akan aktif gila. Walaupun aku tak upload secepat mungkin untuk buat review, tapi Instagram adalah the first place aku akan update. So jangan lupa follow kat Instagram aku. Dan itu, saya Zon Ender right here. See you guys on the next one. Let's talk comics nerds. Peace. Assalamualaikum.